wangikhipha odakeni wangikhipha hayi ukuthi usazongikhipha wangikhipha hayi ukuthi ucabanga ukungikhipha wangikhipha hayi ukuthi uyafisa neda kakhona wangikhipha hayi ukuthi akanamandla okungikhipha akacabanga nokucabanga wavela wangikhipha akabukanga nokuthi uzoba sedakeni wavela wangikhipha akacabanga kabili wavela wangikhipha lo muntu esikhuluma ngayo ufaka ingubo ezimhlophe akabukanga nokuthi ingubo zakhe ezimhlophe zizoba nodaka wangikhipha lo mntwana bakakhipha umuntu ohluphekile yena acebile akabukanga nokuthi lo muntu uphuyile phela lo wavele wangikhipha nomntwana bawakhipha umuntu ongumoni wathi ngcono ngimkhiphe yena angenasono yena angayena umoya wathi ngcono ngikhiphe nango ngumona nalona onesono wangacabangi noma kufanele akukhiphe wavele wakukhipha siphile insukwini zokugcina kanjalo la khona kuze umuntu akukhipha uqala kubuza ukuthi ngiyotholana mangokhipha uyongenzelani mangokhipha yini ngiyoyizuza mangokhipha kodwa kunendoda eyavele yakubona usodakeni yathi ngimkhipha manje awuphumi imali ungenayo nawungayikhipha imali awuphumi ungakalali nokhipha abantu awuphumi mawungezwani nalo okhipha abantu awuphumi mawungena connection nalo okhipha abantu awuphumi mawungenayo ibribe imali yokudiza awuphumi mawungenayo inkomo ungenayo imbuzi awuphumi bayala ukuthi uphumi hayi ukuthi abakhoni ukukhipha abafuni ukukhipha kunomehluko umuntu ongakhona sokuthi uyezama nedwe uyehluleka lo ongafuni akafuni nokwezama lokhu angakhipha ngako kukhona kodwa athi yena akafuni abanye abantu esiphila nabo kulamalanga hayi ukuthi abakhoni abafuni ukusikhipha kodwa kunendoda elithi iBhayibheli yakubona yangathi ayifuni yangathi ayikhona yathi baba thuma ngiyobakhipha odakeni ukuza kwakhe ngewukuvaluisha until ube nesithombe uthi kwaba nomhlangano ezulwini kwathiwa ubane ngiyomthumela emhlabeni. For the first time in heaven there was silence. Kwathula kwathi qhwaka sithembisa ezulwini makuthiwa ubane ngamthumela ayobakhipha odakeni. uGabriel akazange phansi isandla. uMikhayeli uyaziwa ukuthi unamasodo uyabulala waqosha noSathane. Kodwa makuthiwa ubani ongalanda umuntu osodakeni uMikhayeli wadeda wememuva. uUriel ingilozi enamandla ebona izinto. The sons of Issachar were operating under the order of Uriel, the seers. Nanoma uUriel bekahambe namasiyas bekabona ukuthi abantu basodakeni kodwa kwathiwa ubani esingamthumela emhlabeni ayobakhipha odakeni. uUriel naye wathula wahlala phansi wathi akuyona indaba yami le angisingeni mina. Ezulwini kunamakerubi namaserafu ingilozi zomlilo ingilozi ezaziwayo ingilozi ezihamba noNkulunkulu lazikhona kunenhlakanipho lazikhona kunomlilo. ingilozi lezi elithi iBhayibheli encwadini yaIsaya ngambona umsila wengubo yakhe lithi ugcwele ithempeli uthi ngase ngibona amakerubi namaserafu ingilozi zomlilo ingilozi zamandla ingilozi ezaziwayo ezulwini ezihamba noNkulunkulu. Enakuthiwa uNkulunkulu uza ngefu elimnyama elibanekayo laba aba in charge of lo mbane
yile ingilozi esikhuluma ngazo, amakherufu namaserafu. Yilaba abenza ukuthi iduzane noNkulunkulu kube nokukhanya okuphandla abantu, bese kuba nomlilo sabekayo. Amakherufu lawo namasera hamba noNkulunkulu, kodwa kwathiwa makuthiwa kulanda umuntu emhlabeni na anengilozi esihlala noNkulunkulu, ayibanga khona neyodwa eyathi ngithumele njengelanga ngiyobakhipha la bekhona. Ngisho nengilozi esihlala noNkulunkulu zathi kungcono sihlale nawe singehlele emhlabeni. Le ndlela lo daka olwalusabeka ngakhona nengilozi ezazihlala noNkulunkulu nazo zathi cha angike umlanda emhlabeni. You will never understand ukuthi bakulanda umuntu kwasetshenzwa kanganani until we introduce you to the meeting before uyolanda umuntu. After emakherufu nemaserafa kunanaga bathi ma-dominions, the hierarchy of angels. Kunanaga bathi ma-archangels no before nama-dominion. Ma-archangels abo-Gabriel esikhulume ngayo, uyabo Rafael ingilozi esaziwayo, uGabriel ingilozi yama-message. Kodwa uGabriel wathi anginayo imessage yasemhlabeni ngaphandle kwemessage ethina ethi kuyozalwa Maria, kuyozalwa indodana. Gabriel makehla wehla nemessage wathi angizelanga ngizolikhipha odakeni, kodwa khona ozayo Maria akezi nami, uzovela nawe, uzovela ngawe. Mina ngizoletha lezo ndaba, ngiyabuyela kubaba, akahlalanga nesikhathi. Into eyase yambuyisa uGabriel ukuzwa ukuthi uJosefa sofuna ukulahla uMaria. Wathi uGabriel khatha kuphinda ungithumele ngoba iBhayibheli lithi yaphinde yehla ingilozi eGabriel yadibana nendoda, igama layo kuthiwa ubani kodwa indoda le, ubani kodwa lo, ubani kodwa le ndoda le bayebekahamba no Maria. Singakhulu umngani nimemeze kananasi, ubani indoda kaMaria? uJosefa yadibana naye athi ufuna ukuhlukana naye ngoba sekakhulelwe. Wathi uGabriel ngiyehla ke manje, makehla akayi kuyolwa, makehla ufuna ukuthi hlala noMaria ukuze nivikele ozayo ozokhipha abantu odakeni. Waphinde uGabriel wajika wasishiya odakeni akasikhiphanga, wasiya umlayezo othi khona ozayo, those are archangels ozokhipha abantu odakeni lwesono. Wahamba uGabriela, kwakwenzeka izinto eziningi emhlabeni uJesu angakafiki, asesesibelethweni sikaMaria. Eziningi kwaba nezimpi eziningi. Wangehla uMikhayeli waqhubeka wahlala ezulwini uMikhayeli. Kunempi uJesu kumele abulawe akazalwa, wangehla uMikhayeli. Kodwa ku-Old Testament kwathi kunempi ezulwini uMikhayeli wasukuma walwa ezulwini. Kodwa kwathi makunempi emhlabeni sekulwiswa lo ozayo ozokhipha abantu odakeni. Wangehla uMikhayeli. iBhayibheli nevesi elishoyo ukuthi kwabonakala ingelosi ibalwela uMaria. Ivesi elikhona lithi kwavela nje umbono othi sukumani libaleke ngoba lizofa. Yabona ngazi ngakhuluma nobani la, yabona indaba yokulanda odakena uyibona incane until idlale le film, until idlale film manje. Idlale le film ukuthi ayikhona baningi abajika abaziwayo abake bavela. LeBhayibheli lithi uJoshua wathi ayohlasela, kwavela enye ingilosi yema phambi kwakhe nesoda yathi ngiyoma nawe futhi ngiyolwela wena futhi ngime ngakuwe. Kodwa uHerod makabulala abantwana aba-under 2 years. The same angel didn't come down to fight for Jesus because bese kafikile nanoma mncane oyokhipha abantu odakeni. Listen, please, let me decode this. Akufelanga ngilosi, akufelanga ngilosi. Ngakulela wayekwa wahamba emhlabeni.
there were angels under archangels, minions, dominions, principalities. They're in charge of a lot of things. These are principalities, these are princes now. As the owner of territories. But nanoma iBethlehem laseJudea lihlaselwe eNazaretha kangaka azehlanga sivikele uJesu samlinda wathi sekano 30 years sekabhabhatisi bese liyakhuluma iBhayibheli lithi lena indodana yami ilaleleni sakala ingelosi sathi manje-ke sesingaqala simsibekele senyuke nayo intaba. iBhayibheli lithi wathi uSathane ufuna ukuyongena la bekade afaste khona uJesu akakhonanga ukungena waze wamlinda. After 40 days makehle entabeni wadibana naye aqala ukuthi uhamba yedwa. uJesu wasiphendulela but bese lithi iBhayibheli kwase kwehla ama-angels athi suka manje lapha ngoba lona sozophazamisa lithi amthatha ambikisa kwenye indawo ngoba bengakabakhiphi. Odake you see now lithi wase uyamkhipha la sifunde khona lithi wangikhipha odake but akavelanga wakhipha waqale wakulwela lokuqualifya kuba umuntu ongakukhipha odake ebunkulukulwini bakhe lithi akampongoshelanga ukuba uNkulunkulu lithi wakudela konke wase uyehla uzalwa ufana nomuntu ukuzazolanda umuntu osodake wasethemva makulandwa wena. Ingilosi zaphakamisa izandla zathi asoze ngehla. Lithi iBhayibheli wathini Isaiah kodwa wasiphakamisa isandla wathi thuma mina Baba ngiyoyenza lento. Thuma bani? Thuma mina ngiyokhipha abantu. Kodwa angazi ngizokhipha abantu namhlanje. Oh God, ngimtholela ngaphakathi kwami lo Jesu engikhuluma ngaye khona umuntu emele amkhiphe odakeni lwesono namhlanje. Siyayibona i-depression, siyayibona i-anxiety kodwa kunobaba ozele kuzokukhipha namhlanje. Angeke uzikhiphe wena esonweni baba, khona omele akukhiphe ophakathi kulo mgodi wesono nasodakeni akazikhiphi yena kodwa kunendoda ezokukhipha igama layo uJesu. Wangikhipha odakeni, wangikhipha odakeni from a horrible pit. Ngoba usibona ungazi ukuthi uphezulu bawuhamba noSathane, usibona ungathi uhlobile bawuhamba noSathane, usibona ungathi right bawuhamba noSathane. Kunendlela ebonakala inhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sawo ukufa. Usho uSathane uyakwazi ukumanipulate vision yakho. Usibona ungathi right kanti awukho right. Usibona ngathi uyibambile kanti sowuphumile endleleni. Usibona ungazuthi ukhona kanti awusekho. Prophet uzele namhlanje ngizele kuzokutshela kukhona indoda ezele kuzokubuyisa nizenayo igama la uJesu izokubuyisa endleleni konke okwehlulayo, konke okwazi ukuthi isono lesi uNkulunkulu akasithandi, uNkulunkulu akasifuni siyamehlula. uNkulunkulu ukhona uzokukhipha kuleso sono. Lezinto anendaba uyazifihla, anendaba usifihlile kodwa namhlanje kwamele uphume esonweni. Abekhona abantu kodwa ngizokhuluma nawe namhlanje, abekhona abantu kwamele uphume in the service lena unithi phela ube sewudecidile ukubanjwa ngesandla uthi baba ngikhiphe kulodaka lwesono. Angingahlali esonweni kwagobhoza igazi eGolgotha, angingahlali nibe umoli ihlale nesono kodwa kube kwagobhoza igazi eKalvari. Akafelanga mahala, wafela ukukhipha odake namhlanje. Siyaphuma awuthini bakhe ukuthi siyaphuma namhlanje. Open the phone. Bongla kapao nango sali ya hata phone
Wangikhipha emgodini. Oh God, Wobhujiswa odakeni lokusha. wangikhipha. Angazi ubuyiselwa yini, angazi ubuyiselwa ubani, kodwa singaphinde siphume namhlanje. Angazi ubuyiselwa yini, angazi futhi ubuyiselwa ubani, kodwa singaphinde siphume namhlanje. Ngisho lokho namhlanje. Angazi yini ubuyisela ikusende back, angazi yini ephinde ikufake back, kodwa singakukhipha namhlanje. Ukhona okhipha nayo. Yesinda lento, sometimes kuyakwenzeka lento ubikufakela imali kodwa yakubulala emoyeni wakho. Sizele kuzokukhipha namhlanje. Angeke ufe lemanyalena, angeke ufe futhi ufe lesonwena. Siyaphuma namhlanje by the power of the blood of Jesus. Into engichaza ngobaba akakukhiphi angazi ukuthi ukusaphi. Good Lord, help me here. Ngithi mina akakukhiphi angazi ukuthi ukusaphi. Makakukhipha khona la akakumikisa khona, khona la azokubeka khona. Wangikhipha odakeni wamsaphi lindo. Wamisa inyawo zami edwaleni. Wamisa inyawo zakuphi kanza kwethu. Udaka luyabisha. Udaka into engakaqini. Udaka into ebeloku kusinkisa. Bantu bayafa odakeni. I had a friend, we were swimming at Damina. Sambona kwila ayaphanza. Sasenza lento yokuthiwa si walker underwater ngoba ukuswima kuyinto enzima. Mawungakwazi ukuswima into yazi ubamba umoya ushobele la uvumbuke lapha because awukwazi ukuswima. This guy disappeared. Igama lakhe kwathiwa uDambaya. Disappeared Dambaya wangena phasa amanzi. Makangena phasa amanzi ungena kani le dam esikulo kuphuza khona inkomo. Sibhukuda kule ndawo nje asazi kahle ukuthi inkomo zinyathela ngakuphi azinyathele ngakuphi. Uyahamba uDambaya ungena ngaphansi kanti la ayakhona so yobanjwa udaka. Thina sisho ukuthi this is the longest man lasting underwater. Kanti uDambaya sobanjwa udaka akasakhona ukuphakama alisaveli ikhanda. Endinga ithi akekho kubantu abangaphandle ongamlanda uDambaya ngoba kwanana nathi asikwazi ukuswima. Semekelena sathi noma ungathina akakho umuntu ongalast isikhathi esigaka ngaphansi kwamanzi. But umbona ukuthi kunendawo nayo iyagogospia uyambona lo muntu ulapha kodwa ubani osoya aya kuyomlanda ngoba number 1 asazi ubanjwe yini. Number 2, shota amanzi angcolile awazi ngaphansi akhona lamanzi kunana ngoba manje sesebancane nibafana nelusa nakushisa ilanga nizongathi ningangena emanzini noma kunengwenya noma kunani seniyobona phakathi. Dambaya wathulisa sasho sathi uhambile waqala wakhala amafoni akakho jijela anything outside ukuthi afana umdonse ngoba kubeka vezi isandla ngasithi Nkosi yami ngasithi samphonsela something samkhiphela ngaphandle kodwa waze washona because udaka lingakuvalela phasa amanzi angcolile nabahamba nawe bacabanga ukuthi usaphila kanti usufile. Ungagqoka kahle kanti usufile. Ungeze esontweni kanti usufile usodakela elento seyikwilise awusakhona nokuphefumula. Yebo uyamuva but I'm not going anywhere. Ngibona ngani ukuthi ngisodakela odakela mawumuva instead uthi uyaphambili uyaphansi. Ubona ngani ukuthi lento ekubambile into ejulile iwudaka ubabatha uyabisha awukhululeka awukhona ukuphakama awukhona ukuswima awukhona ukujumpa. You are still in the same place. 2021 wela ukhona khona manje. 2022 solukhona lapho. 2023 solukhona lapho. 2024 solukhona lapho. Manje si 2025 mentally, emotionally, financially, spiritually there is no any form of metamorphosis, no transformation. Solunjalo uzeleni prophet ngizela kuzokutshela khona ngesabi ukujamba ina azokukhipha khona ngesabi ukudiva ina azokukhipha. Bangahluleka abaprofeti, bangahluleka abathandazi, bangahluleka abafundisi, bangahluleka abahlabelela kodwa ukhona
igama lakhe uJesu sewuyinikelele lento kodwa kwenzeki next soyifaskele lento kodwa kwenzeki next ayisadinge fasting lena seyidinga uJesu amameze Jesus help me Jesus